25 anos não está nada, está algo excepcional. Nós começa na bakval, nós nos primeiros 5 anos, hobby chiquito, garage, e agora aqui nós, depois de 5 anos, nós expandir, nós verhuisd. E na 2020 nós expandir tiki mais, e agora aqui nós em 2025 que vai, né? Dus het is not zomaar, het is traject. Met de orthopedisch instrumentmaker, met de door die prothese, que nós chama pia falso, nós trabalhamos orthese, nós trabalhamos diferentes coisas mais. Onder andere nós verhuur, cama, verzorgingsbedden, T-lift, nós nós departamento que nós trabalhamos sapato na full, trabalhamos na medida, dus orthopedische schoen. Assim aqui nós por ajuda, nós turgendo pouco, com este de nos ajuda para sobrar na falta algo, parte de uma curva. Of na mister juist orthese, hulp. Mita tem prothese gewoon is convencional, qual está hobby cómodo, pero sempre mita tá anhela para mim é para me correr, para me trein, e mita hobby contento com danke na Dr. Visser me alogra, chega na mi blades. Me tem 3 dias com ele e está bem bom. Essa aqui tá para o treino, tá bons, que vou para correr. E outro tá para o cano com esse, tá para o dia a dia. Essa aqui tá mais tanto para o se botar gente que gosta de esporte. Esse tá perfeito. Me tá sentindo meu hobby bom. Você tá algo à parte e me tá aí hobby viajar para também inspiração para outro. Isso não tá motivar, contento. E na tabisa wow, mani eta bai com eta bai o dia a dia tinha que tá cercado para trabalho e a mim normal me tá explicando com eta bai com smile mani sempre sobre a mim tá sentindo bom. Actualmente estoy utilizando una rodilla con microprocesador, es una rodilla asistida electrónicamente y tiene muchos beneficios con respecto a las asistencias para la movilidad. Aprender con este tipo de tecnología es mucho más fácil. En cuanto a caminar es mucho más sencillo, más fiable y más seguro para el paciente. Toda esta tecnología te permite tanto al paciente como a la casa protésica llevar un mejor proceso de prótesis para las personas amputadas. Hay muchos tipos de prótesis a nivel de Aruba y a nivel latinoamericano y demás. Lo importante es escoger la tecnología ideal para la persona, ya que no necesariamente todos tenemos la misma rango de movimiento y demás. No, pues hago triatlón, eso es una muestra de que las capacidades de cada persona son las que tú quieras asumir, los retos que quieras asumir todos son capaces. El ciclismo, el atletismo que tanto soñamos las personas con amputación, todo esto es posible con disciplina y un buen empeño. So que queda eigenlijk basta standaard en no cambia mucho, bota haya más, pero por waxi di ora nos começar na Aruba, que nota o servicio e opeens que nós doen, dus die viaja que nós doen servicio assim aqui, bota haya vlag, dus hoop je gente por haya ajuda. Dus não haya ajuda para mim. Pero en transcurso de año, bota vita eta queda basta stabil. Dus met de tijd moet je hoop je heen dan dat die manera 10 anos prothese cava e moet je novo na cerca. Dus essa hasi te mostra que te cresce. Pero eta basta stabil, nos povisa.